نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning, His Excellency the Chief Executive, Mr. Mark Bowden, Mr. Ambassador of the Kingdom of the Sweden, Mr. Program Director, all the ministers, colleagues from the international community, good morning to all of you and welcome to Sapedar Palace. Today we are launching the 2017 Humanitarian Response Plan for Afghanistan. For the opening remarks, I would like to ask His Excellency Dr. Abdullah Abdullah, the Chief Executive of the Islamic Republic of Afghanistan. Please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وزرای محترم، همکارای بین المللی، حاضرین گرامی، السلام علیکم و صبح همه شما بخیر. تشکر میکنم از همکارای ما در جامعه بین المللی به خاطر سهمگیری همیشگیشان در رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان طی سالهای گذشته و امروز هم فراخوان داریم به ارتباط سال 2017 و از حضور شما، از اشتراک شما تشکر میکنم. جا داره که به رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تبریکی بگویم از طرف خود حکومت افغانستان و مردم افغانستان به خاطر مراسم تحلیف دیروز انجام شد و ایالات متحده امریکا در رأس حمایت‌های بین المللی چه در ارتباط به مسائل امنیت و ثبات افغانستان و چه در بحث انکشاف و توسعه در بخش کمک‌های بشری سهم اساسی داشته در پهلوی همه جامعه بین المللی. یک ساعت قبل خطاب رئیس جمهور ایالات متحده امریکا را به عساکر مقیم در بگرام دیدم و در اوجه به اونا حمایت خود اعلان کردن از دوام حمایت از نیروهایشان در ایجه و تقویت نیروهایشان که خودش یک قدم خوب و برازنده است و من یقین دارم که همکاری ها در سایر عرصه ها هم ادامه پیدا میکنن. در این زمان از اداره قبلی ایالات متحده امریکا از آقای اوباما و همکارایشان تشکر میکنیم. 2 روز قبل با رئیس جمهور افغانستان و ما صحبت تلفنی داشتن و در پهلوی سایر مسائل خواستن از ما که مراتب تشکر امتنان خود از مردم افغانستان به خاطر همکاری، به خاطر سهمگیری و به خاطر استقامت در برابر اوضاعی که افغانستان با او مواجه است ابراز کردن که من یک فرصت میدانم که امانت به مردم افغانستان برسانم. اونا از مردم افغانستان تشکری کردن در حالی که ما هم از حمایت های اونا تشکر کردیم. در کشور ایتالیا به نسبت برفکوچ تلفات زیاد عاید شده که مراتب تسلیت و همدردی خود به حکومت و مردم ایتالیا ابراز میکنیم. همه کشورهایی که نماینده هایشان در اینجا حضور دارند، مؤسساتی که سهم گرفتن در افغانستان چی در بحث انکشافی و چی در بخش بشری، جا داره که از همهشان، از پرسنلشان، از کارمندان خارجی و داخلیشان ابراز تشکر کنم که در ادای وظیفه انسانی در وقتهای سخت، در وقتهای دشوار در پهلوی ما بودند. آقای مارک باودن که مسئولیت امانگیر از طرف جامعه بین المللی داشته و امروز با ما هستند، جا داره که تشکر خاص از اینا بکنیم به خاطر نقش رهبری که در مشارکت و همکاری با ادارات ما و سایر مؤسسات اینا ایفا کردن و چیزی را که ما شاهد بودیم در مدت ایام کار ما در حکومت وحدت ملی
با عشق، با علاقه، با تحرک فراوان اینا وظایف خود انجام دادن. از جلالت مآب سفیر صاحب دولت شاهی سویدن تشکر میکنیم که امروز با ما هستند. کشورهای اسکاندیناوی هم میدانین که در همه عرصه ها، بلکه در عرصه مسائل بشردوستانه نقش رهبری داشتن. از دایرکتور پروگرام امرجنسی که به نمایندگی از مؤسسات بشری اینجا حضور به هم رساندن. با تشکر از اینا، از همه کشورها، مؤسسات و سازمانهایی که سهم گرفتن و همکاری کردن از طرف حکومت وحدت ملی و از طرف مردم افغانستان ابراز قدردانی و تشکر میکنم. از کارمندان بخش کمک‌های بشری و بشردوستانه یادآوری کردیم. در شرایط سخت و دشوار در افغانستان انجام وظیفه میکنن و حمایت از اینا و محافظت از اینا و تدابیر برای انجام کار از اینا مطابق به قوانین بین المللی بشردوستانه وظیفه دولت ماست و در این راستا مکانیزم را به همکاری جامعه بین المللی ایجاد کردیم که در روزها و هفته‌های آینده یک بار دیگر یک جلسه خود داشتیم. همیشه تاکید ما به قوت‌های مسلح ما، به نیروهای امنیتی حمایی بوده که قوانین بشردوستانه را مراعات کنند، عدم استفاده از مکاتب و کلینیک ها و شفاخانه ها به حیث موضع و سنگر یک اصل بسیار اساسی است در پهلوی زمینه سازی برای اجرای بهتر فعالیت های بشردوستانه و رساندن کمک های بشری وظیفه همه ماست. اما بازم توجه نیروهای امنیتی ما را، قوای مسلح ما را که وظیفه مقدس دفاع از مردم، دفاع از صلح با عهده دارند، در عین زمان در عین حال در این راستا خواستار هستم. مکانیزم های ایجاد شده، اما توجه رهبری قوات مسلح را در سطوح مختلف در مرکز ولایات در مراعات کردن قوانین بشردوستانه و اصل حمایت از کمک کننده ها در عرصه کمک های بشری را خواستار هستم. در سال 2016 بیشتر از 440 میلیون دلار در بخش کمک های بشری با فراخوانی که از طرف دولت افغانستان با هماهنگی همکارای ما صورت گرفت تخصیص داده شد و در سالهای قبل بر او هم فراخوان صورت گرفت و جامعه بین المللی همکارای ما آمادگی خود نشان دادن و ما را حمایت کردند. امسال فراخوانی که ترتیب شده او بزرگترین فراخوان است در این عرصه. البته یک دلیل هم داره و دلیلش هم هست که از یک طرف متاسفانه جنگ دوام کرده، با وجود صدای حکومت وحدت ملی برای صلح و برای مصالحه متاسفانه جواب مثبت نیافته این ندا و جنگ دوام کرده و حوادث بیجا شده های داخلی را ما داریم. تنها شما اگر فکر کنین در یک ولایت قندوز که ما بازم توجه را بر همه عرصه ها میخوایم، اما ولایت قندوز یک توجه خاص میخواه که 2 بار مردم بیجا شدن و امروز هم تعداد از بیجا شده هایشان در کابل هستند، همینطور در سایر ولایت مثل هلمند و نقاطی که با بیجا شده های داخلی ما روبرو هستیم. کشور ما به نسبت طبیعتی که داریم که خدا را سپاسگزار هستیم که از 4 فصل برخوردار هستیم و امسال زمستان هم برفباری خوب بوده که امید و نوید بهار بهتر میتبر ما، اما در عین زمان آسیب پذیری های زیادی هم داریم در زلزله، سیلاب، در رانش زمین، در گاهی هم خشکسالی همزمان، یک طرف خشکی یک طرف سیلاب ها. در تمام از این موارد نهاد به خشک بودن افغانستان خودش اگر یک طرف یک فرصت است برای ایجاد یک پل بین منطقه‌های مختلف، یک طرف دیگه محدودیت‌هایی را هم ایجاد می‌کند سرزمین کوهستانی. همه اینها امسال اگر درباره سال گذشته کمی با جزئیات بریم و در اینجا یک منظور دارم که همکارای ما در جامعه بین المللی، اونایی که سهم گرفتن، اونایی که پیش قدم بودن در این راستا، میخوایم برشان اطمینان بدم که کمک هایشان
ضایع نبوده، بلکه مستقیم به زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر داشته و صدها هزار نفر از خطراتی که با او مواجه بودن نجات داده. پس کمک در این عرصه در پالوی سایر کمک‌های بسیار با ارزش است. در سال گذشته در مجموع بیشتر از 3.2 میلیون نفر که افراد نیازمند بودند و متأثر از جنگ، حوادث طبیعی، فقر، بیکاری، از کمک‌های عاجل غذایی، صحی، سرپناه اضطراری، مسئولیت آب، تنظیف و حفظ صحت مستفید شدند. یک رقم بسیار بزرگ است. کمک شما هم کمک بزرگ بوده، اما تحصیل از این کمک هم شما ببینید که برای بالاتر از 3 میلیون نفر انسان در شرایط دشوار چقدر تاثیر داشته و ایره تصور کرده میتونه که بدون از این کمک ها وضعیت چی می بوده. و تفکیک از این هم است که 1.5 میلیون نفر از سوء تغذیه و عدم مسئولیت غذایی متاثر بودن، بر اینا کمک شده و به 1.3 میلیون نفر که کمک های صحی صورت گرفته، و بالاتر از نزدیک 600,000 نفر به جا شده های داخلی رسیدگی صورت گرفته و در حالی که حدود 1 میلیون بازگشت کننده ما داشتیم، برای یک بخش عمده از اینا هم کمک های ابتدایی صورت گرفته. البته فراخوان امسال ما هم در راستای امون نیازها و ضرورت های مردم افغانستان است که انشالله جواب مثبت از همکارای بین المللی ما داشته باشیم. در این برنامه 550 میلیون دلار پیش بینی شده و همکارای بین المللی ما خوشحالتر می بودن اگه واقعا افغانی می بود اما دلار است که بازم تمام نیازها را در عرصه هایی که من پیشتر یادآوری کردم در بر میگیره و از لحاظ سکتورها به سکتور سرپناه اضطراری و اقلام غیر غذایی، زراعت و مسئولیت غذایی، صحت، تغذیه، آب، تنظیف و حفظ صحت و پول نقد که در جای مواردی هست از جمله برای بازگشت کننده ها و 240 میلیون دلار از این جمع مربوط میشه به نیازمندی های عاجل مربوط به مهاجرین و عودت کننده ها. البته یک مسئله که واضح هست اما برای مردم ما میخوایم بیشتر وضاحت بدیم که این بخش کمک های بشری و مساعدت های عاجل این خارج از او چارچوب برنامه صلح و انکشاف ملی افغانستان که در کنفرانس بروکسل جامعه بین المللی با کمک های سخاوتمندانهشان تعهد کمک به افغانستان کردن، این خارج از او بخش است و هر سال در مطابقت با نیازهایی که افغانستان داره سکتورهایی که ارتباط دارند در این رابطه به همکاری نهادهای بین المللی در ترتیب از این فراخوان سهم میگیرند که البته خوشحال هستم که امسال امی مکانیزم هماهنگی بهتر شده و به مراتب بهتر شده و انشاءالله که مشکلی در هماهنگی در آینده نداشته باشیم و البته در هر کاری جای برای بهتر شدن وجود داره. در این عرصه هم تجربه بسیار خوبی افغانستان داره و پالیسی هایی که به این اساس ایجاد شده ناشی از ضرورت های اصلی و واقعی بینانه ترتیب شده که باز هم همکاری تمام ادارات سکتوری را در این راستا خواستار هستیم. تعداد زیادی از وزرای ما در اینجا تشریف دارن، بلخی صاحب هستن و برمک صاحب که باز بیشتر هماهنگی ها را در این عرصه ها اما عرصه کاری از ایناست، اما از عرصه کار هیچ کدام از وزارت ها و نهادهایی که در اینجا هست به شمول اداره عالی حفظ محیط زیست از عرصه کاری هیچ کدام شما به دور نیست کمک های بشری
به صورت کل ای باید ما را آماده بسازه به ای که آسیب پذیری های مردم کم شود، از انسان ها، از شهروندایی که در اینجا زندگی میکنن و نگذاریم که بیشتر مردم با پایینتر از خط فقر به خط فقر و پایینتر از خط فقر برن، در حالی که شرایط آماده بسازیم به این که اینها خودشان سهم در زندگی، در انکشاف کشور داشته باشند. در عرصه‌های برنامه‌های ملی از جمله میثاق شهروندی این مسائل در برنامه‌های ملی در نظر گرفته شده. بخشای عمده‌اش چی زدودن فقر است، چی رفع بیکاری است و همه اینها. اما در اینجا یک توجه خاص به وضعیت بشری کار است و این فراخوان به امی نسبت و به امی مناسبت است. ما بازم تاکید میکنیم که دو وضعیت حاکم که هنوز هم تاثیراتش ما میبینیم و در کشور حاکم است، یکی بیجا شده های داخلی در اثر جنگ و بعضا هم در اثر حوادث طبیعی و بخش دوم هم بازگشت مهاجرین که سلسلهش باز هم دوام میکنه. اینا آمادگی کار داره، در حالی که بازم اطمینان میتیم به جامعه بین المللی و ما یقین دارم که اونا هم تایید میکنن که کمک های قبلیشان بسیار مؤثر بوده در وضعیت افغانستان، در بهبود وضعیت افغانستان، در جلوگیری از آسیب پذیری های بیشتر. امیدوار هستیم که انشالله به فراخوان امسال ما هم جواب مثبت داشته باشیم و آنچه که لازم بود و لازم هست و لازم باشه برای موثریت بیشتر این کمک ها، دولت افغانستان، حکومت وحدت ملی حاضر است که در برنامه های خود، در پالیسی های خود، در اجراعات روزمره خود با شما همکار باشه، از شما بشنوه، از همکارای بین المللی، و انشاءالله اطمینان بیشتر شما را از حسابدهی بهتر در این عرصه، از شفافیت کار و از بالا رفتن موثریت کار با مو هدفی که این فراخوان اعلان شده، انشاءالله و اطمینان روز به روز بیشتر کسب خواهد شد. بازم تشکر میکنم از همه شما و از آقای مارک باودن به شکل خاص تشکر میکنم که در مدتی که با ما انجام وظیفه دادن و حدود یک ماه دیگه هم با ما خواهد بودن و بعد هم اما تقاعد میکنن و به زندگی خود در عرصه های دیگه ادامه خواهد دادن. از اینا و همه همکارایشان به شکل خاص تشکر میکنم. تکرار میکنم که رهبریشان در این عرصه و کار بسیار با شوق و علاقه یک نمونه بسیار خوب از تعهد بشردوستانه بوده و من یقین دارم که کسایی که مسئولیت شما را ادامه میتن در این عرصه با درس ها و تجربه‌ای که شما به اونا انتقال میتین، انشاءالله بتانن با موثریت کار دوام بدن. دو روز قبل یکی از استادای ما در فاکولته طب به تقاعد سوق داده شد. در افغانستان بعضا برداشت عمومی هم است که خب تقاعد یک مرحله خوبی نیست، در حالی که کسی که در زندگی دستاورد داشته باشه یک مرحله بسیار با افتخار است برش و در بعضی جای یک تعداد مردم مظاهره کرده بودن که ما باید به تقاعد سوق داده نشیم، در حالی که استاد ما همکارایشان برش تجلیل کرده بودن، مراسم گرفته بودن، چون کارنامه، دستاورد و زندگی در خدمت مردم که همه کارمندای عرصه‌های خدمات بشری امی افتخار دارن، یک افتخار است باید تجلیل شود و از تقاعد شما هم یک مرحله آزرده بودن و متاثر بودن نه، بلکه یک مرحله کار است، چی در افغانستان و چی در گذشته با سابقه کاری که داشتین. انشاءالله که کسای زیادی از شما آموختن و ایرا را ادامه میتن. با تشکر از شما، معنای تشکر از شما یا از همکارای ما در پنل، از تمام کشورها، از تمام مردمی که در اینجا سهم گرفتن و از فرد، از هر فرد، هر زن، هر مردی که در یک گوشه افغانستان یا در
یک کلینیک یا در رساندن کمک‌های عاجل و اضطراری یا در هر عرصه کار کردن، با این ما ابراز تشکر و قدردانی میکنیم و با امید انشاءالله روزهای بهتر برای مردم افغانستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ambassador of the Kingdom of Sweden to Afghanistan, he will be speaking on the behalf of the international donors. Your Excellency Chief Executive Dr. Abdullah, Excellency Mark Bowden, Excellencies Ministers, ladies and gentlemen, I'm very honored to speak before you here today at this very important occasion on a very urgent and pertinent topic. The challenges of our times are numerous. Today, around 130 million people are in humanitarian need worldwide. Around 80% of those people in need are suffering due to war and conflict, man-made constructs which can only be resolved through political means. Afghanistan is unfortunately no exception. The country has remained in a state of conflict for almost 40 years. The UN Humanitarian Response Plan presented today clearly and precisely describes the great challenges facing the Afghan people, revealing that the humanitarian needs are overwhelming. Over 9 million people, as we have heard, are in need of humanitarian assistance. Poverty is growing, and 1.8 million people require treatment for acute malnutrition. On average, every day sees another 1,500 people forced to leave their homes, escaping violence. Displacement reached, as we heard, record numbers in 2016, and the coming year, a huge number of people will be on the move here in Afghanistan. With protracted conflict increasingly at the core of humanitarian crisis, the need for reiterating adherence to international humanitarian law and to the humanitarian principles is urgent. Shrinking humanitarian space and restricted humanitarian access is a big concern. Far too often we hear news stories of aid workers losing their lives, being wounded, threatened, or kidnapped in Afghanistan, and most of the time victims are local aid workers. Sweden strongly condemns the attacks, threats, and violence against humanitarian staff, as well as medical personnel, health clinics, and on hospitals and schools. The IHL ought to be respected by all actors and should be the fundament on which all humanitarian work is carried out. Sweden is the 7th largest humanitarian donor in the world, and as such a devoted humanitarian actor. We provided around $30 million in humanitarian assistance to Afghanistan last year, and we do remain a long-term committed partner. As His Excellency Abdullah alluded to, this is outside our development assistance that we pledged in the Brussels conference. And in line with these commitments, I would like to reiterate to all donors the importance of predictable, flexible, and non-earmarked funding, allowing for a more tailored, needs-based, and efficient response. More effort should also be put into increasing the role of local actors, and one tool to achieve this is to make better use of the Common Humanitarian Fund, the CHF. The CHF is a well-suited tool to adjust the humanitarian aid to local conditions in the country, including women and girls in all phases of humanitarian work, as well as becoming better at preventing and responding to gender-based violence, are other important considerations. The collective and impressive work of the humanitarian community in this country cannot be commended enough. The dedication and commitment to saving lives and protecting human dignity under extremely challenging conditions in this very complex conflict environment is admirable. And I would like to honor those who have made sacrifices in performing this noble work. However, let us also acknowledge that we have been doing this work in Afghanistan for too long. This is a failure in itself. Humanitarian aid is not short-term anymore. It has unfortunately become a band-aid for the unresolved conflict.
We need to link humanitarian and long-term development aid much more effectively, and we must not allow humanitarian aid to contribute to cementing the conflict. On the contrary, we need to put much more effort into conflict prevention. And this highlights the urgent need for reaching a peaceful conclusion to the Afghan conflict, but also for tackling the root causes of poverty, to promote education and emancipate women. The implementation of what was agreed upon in the Brussels conference, and especially the national priority programs and the related citizen charter, is therefore key. And in this respect, I very much welcome the Afghan government's new policy framework for returnees and IDPs and call for its swift adaptation and subsequent implementation. And I also encourage the Afghan government to work intensively with all development actors to think more strategically about poverty alleviation, reducing vulnerability, and increasing the resilience of communities. So let's regard this humanitarian response plan and the policy framework for returnees and IDPs as an opportunity to enhance our common ability to respond to increasing challenges. We need to take concrete action to make our common humanitarian work more apt, and above all, to cease the human suffering of people in need. And I would also like to end by thanking His Excellency Dr. Abdullah for his devoted and strong leadership in the field of humanitarian support in Afghanistan. And I would also like to take this opportunity to thank His Excellency Mark Bowden for his devoted leadership as humanitarian coordinator here during his tour of duty. And I wish him all success in his future life. Thank you, all of you, for your attention. Thank you very much. Thank you, Ambassador. We have one last speaker, and then we will go into the questions and answer. Now I would like to ask Mr. Dejan Panik, Program Director, Emergency, and he will be speaking on the behalf of humanitarian community. Good morning, everyone. Your Excellency, Dr. Abdullah, Your Excellency, Humanitarian Coordinator, Your Excellency, Ambassador of Sweden, Your Excellencies, dear Ministers, and dear friends. Being part of the humanitarian community in Afghanistan in the past 18 years that our organization is present was not easy. We had a lot of ups and downs, and still we are optimistic. Why? As we are not speaking about post-conflict Afghanistan as it was addressed many times. We are giving our input that more development projects are needed, and that the most vulnerable population as children and women, and I would address here also the prisoners of Afghanistan, where our organization is working, are not well covered as it has been expected. The importance of the support of the institutional donors is essential and invaluable, and it has to continue. Even nowadays, when the international community is losing a little bit of interest about Afghanistan, we are reassuring the people that we are keen to stay here. The 10,000 surgeries that we performed in 2016 and 3,300 new thank you, and 3,300 newly war wounded admitted in our hospital just in Kabul, not speaking about the same number in Helmand province, and about the 6,000 deliveries, about what happened in Panjshir province with a new maternity open. We are encouraging the humanitarian world to focus more on the country of Afghanistan, which has great needs. Essential support from the coordination group, from the health cluster, and the communication between the organizations that are supporting the humanitarian response plan will lead us not just by numbers and percentages that everybody is interested in, and by number of money that is funneled into Afghanistan,
but to see the real progress in improving the life and the standards of healthcare that are much needed in Afghanistan. Here, especially, I would like to thank the Minister of Public Health and his support about the educational part and the post-graduation department of introducing to us new doctors and providing new specialists that are assisting the need of the Afghan population. Nevertheless, the 1,500 employees that our organization is supporting and has, they are the real mirror of the activities that are happening on the healthcare plan that we are providing. I don't want just to focus on our organizations, because we are not the only one. We are just a drop in the sea. They are much bigger. I would not say, I don't want to draw lines between important or not, because all of us have different importance on different levels and scales in the humanitarian world. But I want to encourage that communication and coordination is an essential part of the healthcare provision and the assistance of the people in need in the humanitarian world. Nevertheless, providing security and humanitarian corridors from the most dangerous and volatile districts of Afghanistan to be transferred to the centers where they can be assisted and provided with the proper level of care that are needed. I would like to thank the National Unity Government of Afghanistan of being a great partner of emergency and supporting us and always responding to any requests that we had. I would like to thank you for your attention and wish you all a good 2017. Thank you very much. اول نوبت سوال و جواب رسیده و از دوستای رسانه خود تقاضا میکنیم که سوالاتشان تنها و تنها به خاطر برنامه امروز باشه. سوالشان که مطرح میکنن بحثا سوالای دیگه ای نباشن و بعد از سوال اینا میتونن که مصاحبه اختصاصی هم به دوستایی که دیگه هستن داشته باشن، ولی سوالاتون فقط در محدوده پروگرام امروز باشه. زمانم عبدالله الهام دی بی بی سی نه. زما پختنه دی فکرم اجرای رئیس دکتر سیب عبدالله جواب ورکی. لومړی دا چې څو ورځې وړاندې ما د پامیر د قرغیز کمیونټي استازو سره خبرې کولې. دوی تاسو سره هم اجرای ریاست سره او ولسمشرۍ مقام سره هم هڅه کړې ده چې دوی وګوري. دوی وایي تیرو 15 کلونو کې چون هلته فقط 2 میاشتې په کال کې امکان د تګ راتګ د مرستو د رسولو وي، په تیرو 15 کالو کې دوی د بیړنۍ تداوی لپاره امکانات نه لري او د دوی میندې او ماشومان د عادي زکام له امله هم مري چې 4 ورځې وړاندې 4 میرمنې وفات شوې. څه بدلون به وي 2019 کې چې تاسو په دې مطمئن شئ چې د 550 میلیونه ډالره به په مؤثر ډول ولګول شي؟ یو دوهم، ملي وحدت حکومت ژمنه کړې وه چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د داخلي بېځایه شوو په ژوند کې بدلون راشي. ډاکټر صاحب دا بدلون به تاسو څنګه په نښه کړئ؟ کوم بدلون به تاسو وکولی شئ چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې دغه بدلون راغلی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. د قرغیز قومونو په هکله پامیر کې میشته اقوامو په هکله باید ووایم چې ډېر مفصل مجلس ما د دوی استازي سره درلود او د هغه نه وروسته هغه اړوند اداراتو ته مشخص هدایت ورکول شوی دی، د وزارت صحت عامې ته، وزارت معارف ته، د ابزیسي محیط زیست ابزیسي ادارې ته او ارګانهای محل په صورت کل او نور اړوندو اداراتو ته مشخص هدایت ورکول شوی ده. متاسفانه په دا تیرو کلو کې هغه شی چې لازم ورته نه ده شوي، خو د دوی شرایط هم ډېر سخت شرایط ده او سره د دغو سختو شرایطو څخه دغه ځای نه راغلي خلک چې د تعلیم فرصت هم ورسره نه و، د خپل مشکلات او د حل لارې په ډېر روښانه توګه مطرح کړل چې انشاءالله موږ وتوانیږو چې هغه شی چې دوی ته پکار دي
ورسره مرسته وکړو او دا امکان د دې امکان موجود نه ده چې د یو ځای حالت بې له دې نه چې ټول افغانستان حالات په نظر کې ونیسو ورباندې تصمیم ونیسو خو هغوی خاص توجه ته ضرورت لري چې دلته وزیر صاحبان هم ناست دي دوی سره ما وخت د ملاقات ورسره جوړ کړی و رئیس جمهور سره دوی لیدلی و مشخص پروګرامونه ورته نیول شوي دي او یو زمینه د تحصیل د یو تقاضا د دوی دا و چې دوی ته زمینه د تحصیل د دوی کوچنیان ته باید اولادون ته باید پیدا شي د قرغیز جمهوریت هم آمادگی لري دوی هم خپل مرستې کړې ده دغه خلکو ته او د انجیوګانو په منځ د فوکس مؤسسه مسئولیت د هماهنګي د کار او بشري کومکونه ورسره نیولې ده چې انشاءالله د دوی کار هم د دوی د ژوند په بهبود موثر تمام شي د داخلي بېځای شوو خلکو په هکله باید چې وایم چې اساسي چاره خو دا ده چې دوی بیرته راستنه شي دا شرایط ورته مساعد شي چې خپل ځایونو ته راستنه شي او تر څو چې دوی بېځای پاتې کېږي د دوی مشکلات معلومدار چې هغه په اساسي ډول چاره ورته نه لرو خو سره له هغه هم د دې دپاره چې ما خو مثال د قندوز مخکې اشاره وکړل چې قندوز ولایت چې بیا نور ولایت د افغانستان هم دغسې حالات را پیښ شوي ده د قندوز ولایت یو نمونه ده د بېځای شوو خلک او دا یو وار چې دا حالت را پیښ شو په قندوز کې دا یوازې د څو کسانو بېځای کېدل نه و خلک خپل بزنس له لاسه ورکړل دوکاندار و تجارت کول بل شی و ټول هغه ژوند او هستي او آینده یې په خطر هغه شو دولت هم د دغو ولایاتو چې د هغه ځای څخه بېځای شوي خلک دي په انکشافي پروګرامونو کې هم دوی ته خاص توجه شوې ده دا د رئیس جمهور هدایت هم و د جز د پالیسي ده او په ملي پروګرامونو کې هم دغه قضیه ته خاص اولویت ورکول شوی ده در رابطه به بیجا شده ها من پیشتر شرایط شمردم که افغانستان با یک حالت از وضعیت بشری مواجه نیست یک طرف بیجا شده های داخلی داریم یک طرف حوادث طبیعی داریم و در بعضی جایا مثل که آقای مارک باودن هم اشاره کردن به نسبت شرایط جنگی بیجا شده ها به شکل دوامدار ماندن که باز به یک مرحله دیگه از توجه ضرورت داره و امیدوار هستیم که با امی فراخوانی که صورت گرفته و تعهدی که جامعه بین المللی در این راستا در گذشته نشان داده و نشان بده ما بتانیم در این وضعیت یک تغییر بیاریم از تعهدات سال قبل یک قسمت اعظمش وقتی تعهد کردن وقتی که ما فراخوان دادیم و بعد تعهد صورت گرفت قسمت زیادش عملی شده و با عملی شدن از این یک قسمتی از اهداف خود که برای جلوگیری از آسیب پذیری شهروندا داریم انشالله که عملی شود. له ازادي راډیو نه یوسف زدران پوښتنه مې مارک باوډن نه ده تاسو وویل چې سږ یو استثنایي کال ده بې شکه افغانستان ته راستندونکي کډوال په افغان حکومت باندې یو بوج دی ستاسو مرستې هېڅکله د پاملرنې څخه خالي نه دي او هغه مرستې دي چې واقعا هم خلکو ته ډېر مفید واقع شوي دي خو فکر کوئ دلته ناست وزیران کډوالو چارو وزیر ناست او نور اړونده مسؤلین ناست دي افغان حکومت هغه رول چې باید ادا کړی وای دوی رول ادا کړی دی په تېره هم کډوال شکایت لري افغان حکومت د یوې نمرې ځمکې ورکولو ژمنه کړې ده اما دا پروسه دومره سخته ده چې ډېر کډوال له اخیستلو څخه تېرېږي د ډاکټر صاحب نه مې یو پوښتنه وکړه بګرام ته تاسو سفر یادونه وکړه او ملت منتظر دی چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه پالیسي لري که لږ وضاحت ورکړئ مننه به وي مهرباني Thank you for that. And first of all, let me say, yes, it is an exceptional year, and many countries would struggle to face with the numbers that are coming back to Afghanistan. I am very hopeful. Both the President and the Chief Executive have recognised very clearly that land is a priority
and that at the moment there are very serious discussions as to how to accelerate the process of land allocation, how to get sensible policies into place that will allow for the better integration of both returnees and displaced people. It's been a real challenge in Afghanistan in the past years to actually look at this issue of integration. I think it's now being seen as a real priority. And while this appeal is outside the ANPDF, I think one of the great achievements of this government is to recognise that refugees and returnees, or returnees and displaced, are amongst the poorest in the country, and to start to prioritise them. And so I'm hopeful that this year we'll also see exceptional measures being taken by the government to address this issue. تشکر. در مورد بگرام این خبری بود که زنده پخش شد 2 ساعت قبل و او یک خطاب بود به عسکر ایالات متحده آمریکا، قوای نظامیشان که در افغانستان مستقر هستند، و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اونا تشکر کرد به خاطر وظیفه‌ای که در اینجا انجام میدادن و در این زمان اطمینان داد برشان که اونا را حمایت میکنه و اونا را تقویه میکنه. در این رابطه همه قدر شنیدیم و همه قدر تبصره فکر میکنم کفایت. Thank you, Sune Rasmussen with the Guardian newspaper. My question is for His Excellency Dr. Abdullah. We've heard a lot of talk today about how education needs are being put under pressure, and how a growing number of Afghans are not able to get to health clinics, and their health needs are not being met. But at the same time, we've seen various examples over, especially the past year and a half, of Afghan security forces setting up base close to health clinics in the provinces, and of Afghan security forces fighting from schools, particularly in the south. What's the Afghan government doing specifically to prevent this from happening? Thank you very much. I stressed on that point in my introductory remarks, and there is a clear policy line in terms of not using the schools or clinics for the military purposes. Yes, perhaps there are still gaps in implementation of that policy line, in that directive which has been given to our armed forces, but I can assure you that this is a very serious policy in our part, and we will make sure that that is implemented across the board. And there is a mechanism that we have the humanitarian coordinator with us, as well as relevant departments, our own departments, including security departments, which we raise specific issues about the protection of humanitarian aid workers, as well as humanitarian international law in implementation of it. Unfortunately, the conflict continues. It is nearly 4 decades, but it's our duty to have the right focus on that part that yourself asked about. از تلویزیون خورشید. یک سوال من از دکتر صاحب دارم و یک سوال از نماینده بشری سازمان ملل متحد ناظم برنامه اضطراری. دکتر صاحب، شما در صحبت‌هایتان به نحوی نشان دادین که سال آینده سال بسیار پرخطر خواهد بود، سال بسیار با تهدید روبرو خواهد بود و احتمال هم حتی نگران هستند و حکومت افغانستان هم نگرانی از بیجا شدگان داخلی از اثر جنگ و حوادث طبیعی را خواهد داشت. با وجود که حکومت افغانستان و جامعه جهانی هم آمادگی هاشون برای رساندن کمک روی دست گرفتن، اما حکومت افغانستان برای تامین امنیت و پایان جنگ در افغانستان چه برنامه‌ای داره؟ با وجودی که دیده میشه که بیشتر کشورها از گروه‌های هراس افکن در افغانستان حمایت میکنن و حتی با اونا با تماس هستن، از جمله روسیه، چین و پاکستان که در این اواخر تماس با طالبان گرفتن. حکومت افغانستان برای حل این مشکل چه برنامه‌ای روی دست داره؟ و سوال ما هم از نماینده ناظم جامعه بشری است، میشه بگن که بجز جنگ بزرگترین مشکل کارمندای شما در ولایت‌های افغانستان چی هست و در سال 2016 به چه تعداد از افراد شما تلفات دیدن؟ تشکر.
من تشکر میکنم. بسیار مختصر در مورد سوال شما اشاره خواهد کردم، چون به بحث امروز ما هم تعلق میگیره، اما یک بخش دیگهش باز ایجاب تفصیل بیشتر میکنه که شاید گنجایش نباشه. در شرایط کشور خود نادیده گرفته نمیتونیم. البته با جملاتی که شما اما صحبت ابتدایی مرا پس دوباره انعکاس دادین، ما او جملات استفاده نکردم و ما شرایط افغانستان گفتم که متاسفانه امروز هم که ما شما در اینجا هستیم، در گوشه‌های از افغانستان جنگ است و جنگ تاثیرات داره و جنگ نتایج داره و یکی از نتایجش بیجا شده‌های داخلی است. مسئله دوم مسئله بازگشت مهاجرین است که ما میخواهیم افغانستان، مردم افغانستان میخواهند که برگردن، اما در این زمان شرایط باید شرایط برگشت با عزت در یک زمینی، در یک فرصتی، در یک محیطی که اونا بتانن باعث بار بالای مردم، بالای دولت نه، بلکه باعث عناصری که خودشان سهم بگیرن، هم زندگی خود و هم کشور خود بسازن، در این شرایط باید زمینه برگشت از او مساعد شود. به این لحاظ در حالی که از میزبانی همسایه‌های ما از مهاجرین افغان طی چندین دهه تشکر میکنم، در این زمان امیدوار هستیم که با در نظر داشته سهمی که اینا داشتن در مساعد ساختن زمینه برای مهاجرین برای چندین دهه، بازم شرایط افغانستان در نظر گرفته و در مورد بازگشت داوطلبانه مهاجرین همکاری داشته باشند و اونایی که هنوز این زمینه برشان مساعد نیست، امیدوار هستیم که کشورهای همسایه به همکاری خود با ما ادامه بدن و در این راستا با یونیسیار، با سایر نهادهای بین المللی و همسایه ما بحثای ما داشتیم. در این حال مسئله تامین امنیت به صورت کل، از یک طرف دولت افغانستان کوشش داشته برای رسیدن به صلح و مصالحه از طریق گفتگو و این کوشش صادقانه بوده، این دعوت صورت گرفته، اما متاسفانه شرایطی است که طرف مقابلی را رد کرده و دست به خشونت میزنه. بازم معنای از ادامه جنگ در افغانستان است. پس به این لحاظ آنچه را من در صحبت مقدماتی خود گفتم، آمادگی برای شرایطی که در کشور ما حاکم است و پیش بینی میشه و اگر خدا خواست و شرایط بهتر از این بود همه ما خوشحال می باشیم، اما یک برداشت، یک مطالعه دقیق از وضعیت و از ضرورتها ما را به این رسان که همین اپیلی که به همراه به هماهنگی سازمان ملل و نهادهای بین المللی صورت گرفته ما همین فراخوان اعلان کنیم. Thank you very much. I must remark that in 2016, fortunately, we didn't have any casualties on behalf of our organization regarding national or international staff. And I can say also the same for 2015. In 2014, unfortunately, we lost one member of our team. And with the support and advocacy from His Excellency Humanitarian Coordinator and the support of the National Unity Government of Afghanistan, we always managed to overcome all the difficulties, even operating in the most volatile and dangerous districts of Afghanistan. Thank you very much. Yelena Bialica from Afghanistan Analyst Network. Question for Mr. Abdullah. The question is about, could you please tell us more about the serious discussions that the government is having about the land distribution for IDPs and returnees? What are you exactly planning to change? Are you planning to change the legislation? Is there a plan to maybe replace the Presidential Decree 104 and so on? I'm just asking for follow-up on what Mr. Baldwin said, that the government is having a serious discussion on the land distribution for IDPs and returnees. Thank you. Even in our last cabinet meeting, just 4 days ago, there were discussions about this land distribution in parts of the country. Areas have been identified. The much better coordinating mechanism has been formed. So it's not just distribution of land. Tomorrow they will, when the returnees go there, they need school, they need health clinic. So it's part of the overall
part of it is emergency needs and assistance, part of it is part of the overall developmental framework. And from the other side, we also have to be realistic in our messaging. If the message is that land is available for everybody who returns back and tomorrow you will be placed there, that's not in our capability today. That's what we are working in the midterm and long term to prepare the conditions for the return of refugees and returnees, including providing land for them. Sometimes the messages are passed in a more exaggerated way without considering the conditions and circumstances that we are in it, and then that is taken as such. And then I would say that apart from every other condition, one of the reasons for high number of returnees last year was that there was a perception that if the minute they return back, they will be positioned and they will have their own land, and then they will be assisted to build houses and so on and so forth. While this is part of a midterm and long-term programs of us, in immediate term, the Ministry of Refugees and Returnees, together with other authorities, when it comes to Kabul, the authorities of broader Kabul Authority and the IDLG and other relevant Ministry of Urban Development are working on different aspects of it. So it's not just one side to this. Good morning, Anne Charles, Agence France Presse. I have two questions, actually. The first one maybe to Dr. Abdullah, but could be also to the humanitarian community. Do you have any idea about the percentage of population or territory that is out of reach, that can be reached to receive some humanitarian assistance? This is the first question. The second one is that I'm struck by some figures like maternal mortality. How can you explain that after 15 years of commitment in this country from the international community, with so many billions of dollars that have been poured in this country, that the women are still dying at that level in Afghanistan? And who wants to answer will be fine. There are areas which are out of, which are under Taliban control at this stage, which they are not allowing the humanitarian workers, but that's also not the same in all parts of the country. There are areas that humanitarian workers are allowed, despite the fact that the area is under the Taliban control. So to give you a percentage in this regard, it will be difficult. At the same time, for example, the area, Pamir, which was mentioned earlier, it's an area that only 3 months per year there is access by road. That's when I say road, it's not road. It's walking for many days or riding on horses or other means of transportation. So Afghanistan as a whole, the terrain is a difficult terrain, but work is underway. There are provinces in Badakhshan, the districts in Badakhshan province that would take days, let's say 20 days between the provincial capital in that district. You call it no access? Yes. It's like absence of access. There is access, yes. And the part of the Ministry of Rural Development programs have been implemented, for example, in that province, which will change the face of many districts. Meanwhile, what we did, the Tajikistan government, Republic of Tajikistan, has been very cooperative. They were allowing our citizens to cross the bridge and then return back through their soil. So some of the assistance is also being taken that way. So it's in such a complicated geography to give you an answer, a sort of direct answer, this is the percentage of access or not non-access. That's the geographical part of it. The military security part of it is also like that. So I can say that there are areas that Taliban are not allowing anybody to move around, but there are areas that even if it is
under Taliban control in rural Afghanistan, they're allowing some humanitarian workers, some humanitarian organizations. ICRC, for example, has access to all over the country in terms of reaching out. So will be other non-governmental organizations. I could just add to that. I mean, I think the issue of access is a very complicated one, and to provide a percentage is difficult. But in the appeal, we actually say that 9.7 million are in need, or 9.3, and 5.7 are people who will be targeted for assistance. That means that will give you a proportion of who we think we can reach with humanitarian assistance, which is still the greater part. I would make two other points here. I think it is important that we recognize that service delivery is becoming more difficult in Afghanistan, and that's why on a humanitarian basis I think we call on everybody, including the Taliban, to safeguard systems of health delivery, to safeguard systems of education delivery, just as we would call from the United Nations for them to protect the national infrastructure. So I think it is important that people recognize that in a conflict, the real danger of that conflict is the fragmentation of service delivery systems, and that part of the role of humanitarian assistance is to ensure that those systems of basic delivery and services continue to be provided to as many people as possible. With regards to your question about maternal mortality, I mean, I have two issues on this. One, I think there's still a technical discussion about the data on maternal mortality, and I've been looking at this, so it's very difficult to make a clear assumption about decline in maternal mortality. But I would reflect, and this is the point that I was trying to make earlier, that Afghanistan is one of the poorest countries in the world, and when it has to absorb another million people, that is going to put continued pressure on services. That's why this appeal is particularly important, to recognise that it is an exceptional year. We shouldn't allow this year to be one in which development indicators decline even further, and I think it is a year in which we need to make sure that there is a clear linkage between humanitarian assistance and development. عبدالله حلیم د کوار د خیریه موسسه دوا پیشنهاد لرم چې یو اول ډیر منندوی چې بشري کومکونه د افغانستان د خلکو لپاره په دوامدار شکل باندې د موږ سره کومک شوی دی، ډیر مننه کړو، مخصوصا د مارک باودن تر رهبرۍ لاندې واقعا چې د دې ملک لپاره خدمت شوی دی. خو دوه مشخص پیشنهادونه لرم چې په یوه کې بین المللي ټولنه او دولت دواړه شامل دي. هغه دا دی چې د ما پیشنهاد دا دی چې موږ د ملي او محلي ظرفیتونو د لوړولو لپاره ډیر باید پام وکړو چې په خپله باندې ورو ورو وکړی شو چې کومکونه ورسولی شو. دوهم پیشنهاد مې دا دی چې دولت که وکړی شي چې په یوه اندازې پورې هغه منابع په کار باندې واچوي چې د مو دغه لاسنیوی چې د بیرون ته چې نیولی دی ورو ورو مخ په کمبود شي، یعنې په خپلو پښو باندې ورو ورو د درېدو د خوا ته ولاړ شو. ډېره مننه. ډېره مننه. مننه تاسو. بازم تشکر از همه شما. ختم است پروگرام. ختم است. تشکر میکنم بازم از آقای باودن به خاطر هماهنگی خوب و همکارایشان، از دونرها به خاطر سهمگیریشان و انتظار جواب مثبتشان داریم، از مؤسسات بشری و بشردوستانه، سازمان‌های غیر دولتی به خاطر وظیفه بسیار بزرگ پاکی که اینا در پهلوی مردم افغانستان انجام میتن و یک نمونه خوبش پیشتر آقای پنک از طرف ایمرجنسی، مؤسسه ایمرجنسی ارائه کردن. میبینید که چقدر زحمت و کار و تلاش با چقدر انسان‌ها در کار هستند که کار در این عرصه صورت بگیره. از اونایی که قربانی دادن، همدردی ما با تمام جامعه بشردوستانه و با خانواده هایشان در این راه قربانی دادن در پهلوی مردم ما، و تشکر از همگی شما.